Ginpangunahan ng Provincial Veterinary Office PVO ang Livestock Coordinators Consultative Meeting agud dugangan ang paningkamot ha pagpakisig food security ngan pagsiguro nga waray sakit ang mga hayop habugos nga probinsya han Eastern Samar. Ginbuhat ang meeting ha PGO Conference Hall Borongan City nga ginpamunuan ni Dr. Melanie Costuna Usita upod ang representante ni Governor RV Ivardoni ngay Attorney Jason Espeso. Tinambungan inihan mga municipal agriculturist nga meat inspectors, tikang hamagkalain-lain nga bungtohan Eastern Samar. Usahan mga nangunguna nga gintalakay, amuan niya na nga kahimtangan han African Swine Fever ASF ha probinsya. Gintagan doon ang istrikto nga pagpatuman han boundary veterinary checkpoints, agud mapudngan ang diri otorisado nga pagsulod han buhi nga baboy, tikang nga mga lugar nga may ada na irehistro nga kaso han sakit. Panuyo hini ang pagpanalipod han supply han karne, ngan pagsiguro han kahimsog han mga konsumidor. Gintalakay gihapon ang isyu may kalabutan ha paggamit han acceptance certificate nga ginaaligar nga nagagamit la agud makasulod ha usa nga bungto pero diri ginaakseptar ha iba. Sumala ha PVO kinahanglan may deklaro nga iba-iba nga mga ordinansa ang tagsa nga lokal nga gobyerno agud masiguro ang patas nga presyo nga maprotektaran ang mga backyard raisers nga vendors. Labutlan ASF ginparigon liwat ang kampanya kontra rabies, pinagyan padayon nga pagbabakuna han mga ginaataman nga hayop ngan pagpasamwakan responsable nga pag-aalaga. Gintalakay gihapon ang Avian Influenza Control and Protection Program, sugad man ang mga inisyatiba agriculture and fisheries extension systems ngan special areas for agricultural development. Pinaagihan mas mahugot nga koordinasyon han mga lokal nga gobyerno, ginalauman han PVO nga mapapanalipdan ang kahimsoghan komunidad ngan magpapabilin ang bastante ngan talwas nga supplyhin pagkaon ha probinsya han Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, Inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.